Bakto malam ketika Lisa alatinan dek Mila, Edina Mila pun langsung manglo dek Lisa amar ke gelas kotor. Padahal aja Lisa ki buru ngala, gelas dia bersih. Tapi derema pole mau tidak mau, akhir Lisa pun ngala gelas lain ngala se anyar. Singkat cerita kedekung ketika Lisa tepang amasa Edina hani pun entar de Lisa ben asepora amar keberi lemuk ngamuk de Lisa amar ke dokumen jo elang amar ke dokumen juace pentinga Lisa pun nyepora. Tapi ketika Lisa keluar amar ke neng Arijia tepat de hari libur Lisa Edina hani alanglang de Lisa tak oleh keluar padahal sesuai perjanjian seminggu sekalian Lisa ria oleh libur tapi tiba-tiba hani alanglang sampai akhirnya Adam toron dari kamar ben langsung ngucak lah letorot Lisa mare liburan kelu seminggu sekalian oleh jatah libur sekalian. Tapi bakto Lisa ria berde luar tiba-tiba Lisa telepon ben hani soro nguniin Mila dari kenangan lese. Akhirnya Lisa pun tuli-tuli nguniin Mila. Tapi sampun ledepak ternyata Edina riah Mila ampon etin de hani keangkui nginepeh ero manah kancana. Padahal ki puru Lisa telepon ben hani soro nguniin. Akhir keangkui mas yakin Edina hani pun langsung telepon. Ben hani telepon je ngucak iya tak rapah lenginep ero manah kancana. Akhir kena Lisa pun bingung. Padahal ki puru telepon soro nguniin tapi arapah ternyata Mila riah mare etin de hani keangkui nginepeh. Akhirnya Lisa pun langsung mulai de roman hani ben ternyata neng Arejiah bedeh reng tuan Adam senya menerosa ben tak abid Adam pun dateng kiah dari lakona. Singkat cerita bakto malam Lisa pun tak nyetetedung padahal lakol situng malam. Akhirnya Lisa pun toron de bebe ka angkui nyetel TV.